Hi guys, good evening. Ito na po ni si Anita Pilotso sa Dawis, Bohol. Karong adlaw June 12 to 2021. June 12, 2021. Salamat ko kay wa may overtime ron guys. Morning. Birthday cake ni Gian Cruda. Happy birthday, oh my. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh. Ayaw natin mauwok. Hi Gian. Ito ba nga rip? Hi Gian, mauwag yapon. Happy birthday Gian, how old are you? 24. Wow. Ha? 18 pa ko. Uy, 18 pa na si Gian. Naunsa pa ng itamang palabuan. Iba, happy birthday. Wish na mo nga dugang pa imo ang katuigan. Salamat, May. Bisag wa pa mi taga eh. Hindi man ito kutsara kaya dami pa man. Happy birthday. Oh my. Nadarate kayo. Ikaw rin yan. Ano yung mong ka-board meet liver? Madam. Board meet na mo ba? Ka-birthday. Kami kadto kay isod mang imbita ron kay bit. Dam, kuha na. Bahin. Kuha lang ba? Dali arriba. Dai silupin man, dai silupin. Kamot, may. Maadto pa gingana. Hala no, lami na ay. Birthday hay di ay. Yes, Yoni. Oh no. Sa imo. Isa kay Dam. Timya. Stevina. Oh, Lester. Kuya. Dali sa bar. Oy, Si Grace. kulit sa ni Tinita. Oh, si Grace. Dali ba, baha. Salamat lang. Ang nabilin raya mo. Ikaw timili. Hi. Hoy. Ha? Nakadira mo nanan ka Gata na ni sila ha? Da. Shout out ni Jitan Mangyaw nga nasa Baklayon karon, nasa bahay nagnegosyo na. Shout out ni Lucio Salud. Ikaw pet. Thank you. Sige. Siya daan. Salin-salin na ka ate Anita nga cake guys. Dali lamin ning sala kurot kay ahon tanan. Daghan na jud grasya si Umay mo ni birthday guys na. Mo ni Hi, siya. Mai. guys. Happy birthday Beautiful, also, Mai. Thank you. Welcome to my vlog. Nara ba ni siya business guys? Oh. Kana para sa pampaganda. Look at her face, so very beautiful. Wah. Pwede ko. Kung ba titi? Kimudugang pa ko. Ah. Happy birthday. Welcome to my vlog of mine. Ang mana, uy. A few moments later. Ikan ko di trabaho nga. Malampasok ko daan pero mapuhon di ako maglampasok. Oh. Daging ko mapuhon man. Daging me napot. Karon. Maglampasok ko daan kay pero mapuhon di na ko maglampasok. Kay
Jogging apa kung mapuhon. Kami si Cindy. Hi! Gamay rampo ni halang pasuonon. Sayang di lampasuan lagi bukan harap berpurwak. Ang lampaso ka mga litawar eh. Aba, nang lampaso siguro ganyan buntag. Tanong-tanong ba naman po? Pero makapamaong na ba di ay di? Murang kita yung maglabas o magsaksa. Ganira ko naglabas o ni guys, wapa duk human. Nalakaw pa ko bigdaan ang TV. Hello, hello, hello. Boko ka Eles. Boko ka Eles guys. Hi guys. Isa kang wala pa ka-subscribe, subscribe na mo. Share or likes. Likes mo yan. Anita Piruzzo. Anita Piruzzo. Vlog. Kasi susoy na. Nagikatlan siguro ni. Ayan. Ginis ako nga ako nag-ilis daan kay paning tunong ko mato nang kasara mag-ilis. Cukuruan kalau mau bagi bagi